ngeke uma sikwazi ukuthi sithi King Edward Hospital ayikho into engavimba ukuthi la ngezansi kuthiwa inkosi Lugobe High School, ayikho into engavimba ukuthi kuthiwa inkosi uDuze Primary School, ayikho into engavimba ukuthi sibabiza abanye ababengona amakhosi kodwa besikole kuleli ikhaya ngokuthi ba ama prince uma be ama prince or princess. Lesa sikole nje ungathi nami ngafunda kusona kungaba into enhle kumlando isikole ngenhla kwakho Mashimane esibizwa kahle kuthiwa usibusisiwe kuthiwa hayi uprincess sibusisiwe comprehensive ngoba usuka la eNdlunkulu wenza imisebenzi emihle. So ke into nje khona leyo ekungafuna siyenze ke manje ke Nkosi yesizwe Nkosi uK abangaphambili onkosi uMakhutha bayibeka induku ebandla kule minyaka u13 usuyibekile induku ebandla kodwa sisafisa sabheka okuningi Nkosi yesizwe sifisa ukuthi uqhubeke uNkulunkulu akukhulise akupha amandla uqhubeke usebenze nangako usikhandla ngakho uye phambili ulekelelwa uMangidi uNdlunkulu wethu. Siyafisa ukuthi ubukhosi bonke bakwaMakhanda buqhubekele biye phambili bulekelela inkosi yethu bonke abasendlunkulu bazi ukuthi siphethwe la ukuhlonipha kwethu kwesihlalo ukuhlonipha amakhosi aselele ukuhlonipha uJehova uqobo ukuhlonipha indalo eyahlela ukuthi soke siphathwe siphethwe namanje ke manje ke Nkosi siyothinta thina sohlala njalo sisondele nami mengihamba la kude ngihambe ngiyiqhayisa ukuthi ngwaseMbumbulu ake ngiye ngasekumaphethelweni ke isilo nobukhosi bakaMakhanda ngihlale kakhulu ke nesilo bengiye ngihamba imicimbi emikhulu ngibiye ngibe program director emicimbini yesilo isilo Nkosi uK besihlonipha kakhulu ubuholi bakho sibonga nokudidiyela sekuphumela kwimbongo ukuthi kwakubuye kungahanjelwana abasembo nabakaMakhanya kwalungiswa konke lokho sibonga ubuholi owabufaka ukulungisa lapho ngoba ukuthula kwabakhola eMbumbulu igalelo lakho Nkosi yesizwe siyalazi qhubeka ungaphela amandla noma bengakubona abanye ngoba isilo besihlonipha kabi le ndawo yaseMbumbulu isilo silele esibuzile Nkosi yesizwe sinihloniphe kakhulu bekuye ukuthi umfowethu uGobi efika late emcimbini efika nebutho la KwaZulu esuke eMbumbulu ngihambe ngiyokhuleka esilweni silo naku kufika ibutho laseMbumbulu lifika umcimbi usuphakathi manje nelizofika njengalela butho engeke hlala phansi sengihleli manje ngizokwenza njani athi silo hayi badedela abantwana bami ngiyabathanda abantu baseMbumbulu. So ke sibonga kakhulu nathi ukuthi ke besingaphansi koholo lwabantu baseMbumbulu aba njengenkosi yethu abasiphathele umsebenzi omkhulu kangaka saze sahlonishwa kodwa ke sengiqeda ndaba ezitha uholo lwamakhosi lusuka kude noZulu ingakho esiqhingini saseSan Helena kwangena inkosi uMamonga isilo sasoSuthu isilo uDunuzulu esasingenelwe ngoba sasilwela izwe lakithi leso silo saba ingqalabutho silo. So manje ke Nkosi yesizwe amakhosi ehlangene nabafundisi bayayikhomba indlela amakhosi mlomo ongathethi imanga nayikhomba indlela nango 1912 nihlanganisa ukwakhiwa kwezwe ngaphansi kwenhlangano lephetizwe iAfrican National Congress namanje makhosi solandela nina kuleyo ndlela enikhombayo anikaze nathi emakhosini asambeni sonke siyongena enkonzweni ngoba leli sonto lindawo kuzozalelwa khona lenhlangano ekuthiwa uAfrican National Congress. Sonke ke sihlale sihlonipha amakhosi sikhomba indlela khomba ndaba ezitha khomba Mnguni khomba yeyeye indlela uthi imbongi asilandele thina sizeke la ukuzolandela Mnguni ukuthi lapho usiholela khona Mnguni siyolandela ngoba uphathiswe umdali uphathiswe asebalala balekhaya bonke bathi ithemba labo likulona khula Mnguni khula yeyeye siyabonga. Sibonga kakhulu kumhlonishwa ubaba uSibongiseni Ndlomo.
ngiyajabula bengithi ngifuna ukuphawula lapha methi indaba ezithi awashaya dinangwe nginakho kwesinye isikhathi ukuthi ngiye ngithole ucingo ngilele lapha ekhaya uthi ubaba uDlomo khomba indaba ezitha sizokwenza noma sokulandela mina ngivele ngithole ucingo ukuthi wena ucabanga ukuthi lokho phe wakho wena ngiyawudinga move uthi njengamanje hayi cha uyakhomba baba ngisukuma ngilele ngonethe cha uthi ubaba uDlomo esikhathini obusengaso kube khona izinto ezinhle ezibonakalayo ezibonwa yithina abasembumbulu ezibonwa abaphesheya kothukela endlukulu ezibonwa ikomkhulu lethu le kwaZulu noma kwaNongoma uphinde futhi libonakale umhlaba wonke izinto zakamakhanya seyivela ngisho ko YouTube nathi samba siqhwetshwa ungafunga la sisebenza khona ukuthiwa hey hayi cha bona ayilikhona ijali lasembumbulu bese ngiyasho ukuthi ayeza ngithi so angifuni ukufihla ukuthi nisiphakamisile futhi siyasiqhenya ngani sengathi ningaba nempilo enhle nende njalo futhi ke kukhona nokunye lokho ekuvela kancane kancane sesinomaskandi thina la Embumbulu yonkana angazi chocolate kuno chocolate sweet omnandi ngokusondeza emlonyeni Sabelo, susa la palla. Susa, tatti in palla per l'otto. Giulia! Non mi chiama da tutto! Stavo facendo in Italia, non
kwa